Cô nhìn xem. Đây là dấu vết của dòng sông để lại. Nó in vào da thịt tôi, cũng như ghi sâu vào trong tim tôi vậy. En unos días recordaremos los 37 años de la erupción del volcán Chichonal. Los sobrevivientes resistimos la muerte y nos seguiremos organizando para recuperar el territorio y la memoria histórica de nuestros ancestros. Can I help you? Hi, I'm calling because I wanted to get some information on one of your products. It's the wolf urine predator scent. Right. Okay. So I'm just wondering how much we should order just to get an idea of quantities.